Bona wemaphanda ngifuna lo sezinto bafowethu impela sigqilaze. Hayi indaba yokudlala. Ngifuna sigqilaze bafowethu bezwe ngathi. Bethi besabheke lokho. Ithenga imoto iphanda. Bethi besababaza lelo phanda lelo bebone elinye lilobola. Bethi besabaza belokho bebone elinye iphanda lakhe indlu kubo. Uyabona nje kube lula ingane zawethu. Ngobani silisana nenhlupheko. Yabo. Inhlupheko abafelela esilisana nayo akukuningi nje ingane zawethu. Uyabo. Kodwa ke inhlupheko uyilisana nayo ngendlela eright. Ingakho bafowethu sikhethe ukuthi imbumba ngiyimiso kwamanje ize iqhubeke ngosizini 2 ngoba sengifundile ngabona no mangaforced ukuthi iqhubeke imbumba manje akuzukuhamba kahle. Ingakho ngikhethe lapho engiactive khona lapho engiphiwe khona ukuthi ngiya-excela khona ayime besiqhubeka ngosizini 2 okuyilapho ke ngempela ke bafowethu asazi awu ngiyawudabukela wona ngifuna uqamba manga ngiyawudabukela ngifuna uqamba manga mina nje bafowethu sidle into ezimnandi kanje ube mnandi bafowethu embumbeni unganqe nje ukuthi mawuzohalela something ngebeyithe noma bayino ehalela ufuna ukidla ushaye uhamba usaphi udla ube mnandi lokho vele sikufuna bafowethu impilo emnandi hayi impilo yokupatanisa ukuthi ish mangimosha mangidlala imali ngisana nana kufuneka bafowethu kumasuku umuntu empilweni ngoba lokho kwenza ukuthi ube ne depression impilo yakho yonke uyabo. So kubalekile kakhulu ingane kwethu ukuthi sikwazi nje ukuthi sisizane uma ukhona lapho odla khona tshela umfowenu utshela usisi wakho ukuthi noba afunako la kuyadleka uyabona singabi nomona ngoba uma uba nomona uNkulunkulu uyakuvalela izibusiso lapho udla khona uyibone ngasahambi kahle zabantu inhliziyo yakho engalungile zilungisa naqala bese usiza nabanye abantu lapho odla khona kunjalo ingane zawethu. Ingakho bafethu imbumbe yohlezi isebenza ngoba ngathi mangibona ukuthi ngiphiwe kulento ngangaba nambona ukuthi ngisiza abantu. Ingakho uNkulunkulu engipha amandla adlulele kunaqala uyabona ngobani ngisiza abantu bakhe vele okuyidala zakho uNkulunkulu uyabona ingane zawethu. Lokho nje bafowethu asiphile ingane zawethu sidle kamnandi impilo ngephethe bemnandi angichoma bafowethu just nje ukuthi ngifuna abafowethu unikhuthaza ukuthi kuyenzeka ingane zawethu uyabona kuyenzeka bafowethu. Yeah angabi umuntu yakho bafowethu lapha le Facebook ningakhohlwa bafowethu ukuthi umuntu ezimnandi Prince ona 67,000 followers njengamanje bafowethu ama followers akho kwandle lesimanga bafowethu. Yeah lokho nje bafowethu into ezimnandi Prince ona 67,000 abafuku follow khona bese ke uyakwazi na ukuthi uthola ama update ukuthi ke imbumba usizinto uqala nina nokuthi ke okuningi kuzosebenza kanjani. Lokho nje ngani zawethu nalama futhi ku YouTube ngikhona futhi khona into ezimnandi TV usubscribe khona bese ke uyakwazi ukuthi ke usizane okuningi futhi. Lokho futhi siphile ke bafowethu. Inkosi bafowethu nimbuse njalo ngani zawethu ngihlezi ngimthanda ngaso nesikhathi yabona bafowethu mina bafowethu angivalele ngizosho kwenye ividiyo yabo kusembusisi. Amen.